Ministry y'Amataka ebyokwembeka hamwe n'entunguka y'ebyendembo yatandika ihuriro y'okushujuma iteka eririkushunganisa enshonga z'amataka omu ihanga erya National Land Policy 2013. Ihuriro egyo gyendereire kutereeza iteka erikwongeramu obushonshereki oburareetere ryaba ery'oburinganiza ahari buri omwe. Yaziko kati weewuunya oli eyabuuka n'agenda e Bungereza eriswa n'akoma kati yeewuunya ne Kampala ne wonna kubanga abantu bagagawadi kati yakomplasa tebakyafaayo amunoti afunye sente azimba ennyumba e London bizinesi z'obuliawo ziri Dubai kati ayagala gula ettaka kuno kuliko abantu tayagala kumanya oli buloka amugamba nti wano ojja kugulawo miliyoni 4 naye kuliko abantu nyongeramu emiliyoni 10 nja kubakolako nono tafaayo kati ojja the first question obakola kotya okurigirira hari minisita w'ihanga w'ebyenshonga z'amataka Honorable Dr. Sam Mayanja iteka eryamara emyaka 13 kandi hati niko kiire kurihindura ekiragiro rikakorwa ryo. This country must be olabanga NRM yakayingira ffena twagamba nti kyaffe kyonna tukitudde tunatuyingira nga twali kikkaate ensi yaffe netutereera netutandika okukola sente kati tukoze sente tubyerabidde tulowooza nti awo lwaki oyo yalinawo naye with my money nyinza ogamba omupoliisi ono tinze politiki nga nyinza ogenda mu land office negiramu eki we have become complacent twerabidde nti bino byonna byetulabako kati itekeeri itwe omurama gwithu nokugira ngu tureeteho obusinge n'entunguka omu IGAD region kandi tumanya nkaho kurigaho itaka tukabasa kugira okukorakorana tukabasa kugira obusinge mwene twenda ngu iteke rirabeho ritekeho emihanda eyokureba ngu land related conflicts kurga ahansi aha muntu w'ahansi w'ekyaro at family level at community level for public land conflicts zona ziriho process z'okuzimanaginga z'okuzadressinga eri very clear. Enshonga enkuru y'okutebeekanisa ebigaaniiro by'omuringo nk'ogu n'okurundana ebiteekateeko byabona bukiri kukataho mbyanga okureeba ngu iteeka eryatereezibwa okuhwera okumaraho ebizibu ebikwatiriine n'amataka omu ihanga. Tulina okutunuulira ddala nti byonna bye tukola ku by'ettaka all the reforms enkyukakyuka ey'okutereza n'okutereza mu mateeka agafuga eby'ettaka galina okutuukirizibwa nga galiddinga okukulaakulana kw'omuntu mu mbeera yonna nga mu mbeera eno ey'okukulaakulanya omuntu human development pillars birina okubeera nga biri embraced okusingira ddala birekwatagana ne equity and social justice obwenkanya mu bantu baffe. Okuchondooza kw'ekitongole ky'ebiragiro hamwe na poliisi okw'omwaka gw'2023 nikworeka ngu emishango ekwatiriine n'obutiikirizana bw'amataka omu ihanga neeyeyongyera kandi obwahatirya habicwekana na bibiri ahari igana buri mwaka. Aha bwa TV West ndi Era Akiza.